na wanaume. Jaod bura matiati William Kamket olero ni obiro bedo e duond bura mar UDA kata doko ni ne ondhi e jumbe ariyo mokalo kotudre gi weche mag kethruok mar arita kwe e gwenge ma Suguta. Kano wuoyo e seche mane ochiwo omenda mag basari maromo shillings milion 63 e gwenge ma Chamulungo te kar chung' od bura mare matiati. Kamket notudo ji mamoko madwaro thicha oko e duond bura mar UDA kokalo kuom meko mare kolero ni tema makamano nyalo kelo pogruok e kinde gi jatend piny William Ruto gi jalupne Rigathi Gachagua. Kamket mane owuok e duond bura mar KANU oramo ni kanitiere penjo ma onego duoki kotudre gi lweny mag kuo jamni obiro mana timo kamano ka entiere duond bura mar UDA. Mimi kama mjumbe wa Tiati nimeitwa juzi na serikali kuja kujibu maswali mawili machache. Wanafikiri hata mimi nitatingizika katika serikali. Mimi niliamua kuamua kwamba mimi nitaongoza watu wa Tiati ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na mimi sibanduki. Kama ni maswali tutajibiana maswali tukiwa hapa ndani ya serikali. Na kama kuna watu ndani ya serikali ambao wanafikiri wanaweza kunifanyia Kiswahili sijui namna gani, kama kuna watu wachache, mimi sijui kama wako na nani huyu kuna mtu ananitishia ataniweza. Mkiniona nikivaa shanga ya yellow hapa, hii ni ishara ya UDA. Waacha kuniambia mambo ya ushirikina, kumbavu wewe. Kama hujui mambo ya watu, waachana naye na usiniletee mambo kisirani yako na ujinga.